पाउसेदे युमफम ओइबा मारो पाउ खरा अपडेट तौजरी कर्फ्यू की तिनी चनबदा पुलिस न सेक्शन थौरंग कंखलगले यंसांग दावी हाइरा जोन बसिंग चाइथिंग नंगबा हेंगलगले कोविड-19 पेंडेमिक की सेकंड वेव मणिपुर द हेना नुंगनांग निंgai परपदगे मणिपुर की लेगाकना मणिपुर पुंबद लाउथोकिबा कर्फ्यू की ngasi निनी चनबा नमेटा पुलिस न सेक्शन थौरंग की अकनबा थबक लौखटखे कर्फ्यू असिना मरम ओइदुना यंसांग दावी अमदी हाइरा लालोम बिसिंग मखोइना जोन नबा लैसिलुबसिंग अदो पटपुंबा यावरकपदगी हेना चाइथिंग नंगबा हेंगलगले थासिगे कुंतारि फाउबुदा सथगदबा मणिपुर पुंबगी कर्फ्यू असिदा डिस्ट्रिक्ट खुदिमगदा पुलिस न कर्फ्यू मनुंगदा मिपुम खुदिमगना युमदगी मपान थोक्तनबा लंबीदा चतनबा तोंगान तोंगानबा मफमदा पुलिस पैकेट हांगदुना असदा वॉक्सिंग चेक तौखी कर्फ्यू मनुंगदा थमलिबा अथिंगबा अदुदा कोमथोकपा यावदबा मिहोइसिंग लंबीदा चतपा आइदुन असदा वॉक्सिंग चेक तौबदा कर्फ्यू थुगाइबा यावरमबासिंग सजाय पीबा अमदी तियार कक्तुना फाइन थियनगे एसपी सिंह कोइन चतुना पुलिस पर्सन सिंह कर्फ्यू की सेक्शन थौरंग लौखलिबा सिंह यंगसन के मेन रोड खक्त नतना लेरक खुलकत पुलिस न राउंड चतुना अमदी लाउड स्पीकर सिन्नदुना मिफम खुदिमगना जुमदगी मपान थोक्तना कोविड लाइचदसी पुनः लांथेंगना मिनसी आइदुना मियामदा वखल तानगे कर्फ्यू असिना मरम ओजन लेरक खुलकत लेब दुकान सिंह थोंग हांगनाकिदे कर्फ्यू की अथिंगबदा कोनसिनदब ऑयल पंप सिंह फार्मेसी दुकान सिंह थोंग हांगनाके जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट तसु जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस न कर्फ्यू की अकनबा सेक्शन थौरंग की थबक लौखटखे डिस्ट्रिक्ट असिगी एसपी ना हाइकिबदा मियामना कर्फ्यू असि ngang na satpiyo कोविड-19 पेंडेमिक असिदगी ngakthokna balai ngakna matam gi oina laukthokliba कोविड की एसओपी ngang na satpiyo कोविड की वैक्सीन कापथोकपा यारबा मिपुम खुदिमकना वैक्सीन कोविड वैक्सीन कापथोकपियो लाइजरasi मियाम पुना थेंगनामिनदुना माइथिबा पिरasi आइखे अमरोमदा कोविड-19 पेंडेमिक की सेकंड वेव असि मणिपुर दा हेना नुंगनांग निंgai ओरकपदगे था असिगी तरागनि पांदगी मणिपुर पुंबदा थमलकलिबा कर्फ्यू असि हेंसांग नापी अमदे हाइरा जोंदना सेंदोंग खरा फंगलगा इमुंग पुरिबसिंगदा हेना अवाबा अमा मायोगनरे लालोलिटिकिदमक लैसिलुबा एंसांग नापी अमदि हाइरा सिंगदु कर्फ्यूना मरम ओइदना जोन बा यादबदगी नमित निनी सुजिलकपदा पोट पुमसिलकले एंसांग नापी अमदि हाइरा जोन बिसिंगना फोंदोरखिबदा जोननबगिदमक कर्फ्यू ममांगदा तिक्सिलुबा पोचै सिंगदु जोन बा लैहौदबदगी हौजिक जोनफम लैतबदगी पट पुमसिलकले ग्रोसरी दुकान जोलिबा चेंग हवाई अलुना चिंगबा असि मतम कुइना थंबा याय अदुबो येंसांग नापी अमदि हाइरा सिंग असि नमित निनी थंबकपदा पटपुंबा यामना यावरे मसिदा लेंगा की मरी लेनबा सिंगना अहेनबा चेंग चंगनेंगे खुदबाई चल खरा पारगा इमुंग मनुंग पुनना बगिदमक लालोलिटिक तौरिबा सिंग लेंगाकना असिगुंबा खुदोंग थीबा अम मायकनारपदा पटपुंदना मांगदनबा थौसिल पैकेट पियु आइना फोंदोरकले मरगसिदा एमएसको न इदुल जोहागी जायफा पाउजेल पिरकले इस्लाम लाइनिंग चटपा मिदै पंगल सिंगी इदुल जोहाना लाकपदा ऑल मणिपुर एथनिक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एमएसको ना तारामना वकपगा लोइनना जायफा पाउजेल पिरकले एमएसको की चेरोल द खागेंबा निंगथौगी आततगी खुनथोक्तुना मणिपुर खुंदा लैतादुना लाकलबा मिदै निगोल सिंगी चादानांग दारे मियोइबा खुनाइद मागी लाइनिंग लिसट खेनरबसु हराउ कुमैगी लम खेनरबसु मियोइबदी मियोइबा ngaktane आइखोई अमगा सौगनदुना इकाई खुमनफम थोगी कोविड-19 की फिबम असिदा मियोइबा खुनाइदा हिंगमिनरिबा तोंगान फुरुप सिंगे तोंगान थौरम सिंग लाकले आइखोइना अमतो ओइना सरुक यामिनदुना थौरम असि मपुंग भाना पांगथोक्सी हाइके मखा तरकबा अतोप पाउ अमदना मिजोराम अमसुंग आसाम ngamkhai खोपसिनबगी अमना अमबो माराल सिनरे मिजोराम की मैकेदगी आसाम बो मियोबिगे हक खोंगोइनै हाइना माराल सिरदुना स्टेट असिगी मरकता ngamkhai gi चैनबा मतम सांगना लोइसन बंगमदन लैरिबा असिगी मरम आसाम न मिजोराम की लम खोपसिन लैपदगिनी हाइना माराल सिरे मिजोराम की कोलिसिव डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर एस लांथांग ओलिन आसाम के कसार डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर द इबस रोलमदा आसाम गवर्नमेंट मियोबिगे हक खोंगाउनदुना ngamkhai paring da khundaba ट्राइबल मियाम द मियोट मिनै चथै हाइना माराल सिरे थौदोगसी जुलाई 10 द आसाम मिजोराम ngamkhai द खनबा थोकपा चथबनी हाइरे अदुबो आसाम गवर्नमेंट मिजोराम न सिरलिबा माराल असि याद्रे अदुबो मिजोराम की मैकेदगी कसार एडमिनिस्ट्रेशन द माराल सिबगी चरोल पिखिबा अदुगी कॉपी अमा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अमदि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब द पिखरे हाइरे अमरोम द मिजोराम की वफम जानिंगदबा फोंगलदुना स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम पुलिस जीपी सिंह एनआईएसआरसी एनसीएसटी दगी पाउ हंगलप खुदिमक मतिक जाना पाउखम पिगने हाइरे मांगना थोकलिबा वाथोक असि मिजोराम ना आसाम की लमखोपसिन बदगी ओरपनी मसी नतब अतै इशू मयाम अम्बा स्टेट अनि की मरकता लेरमी अहमद लोइसनग्रे हजु वालहौरिबसी लमखोपसिन ब असिनी हाइरे आसाम डीजीपी न मखा तारदन स्टेट खुदिमकी ओइबा कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री लैजै मदु इकाई खुमनदना मिजोराम ना आसाम की मखोई की लमनी खोपसिलखिबने
wathok asi loisinge haragadi Mizoram na makoi gi aran badu handok patabani aire amromda Mizoram gi Kolosi district ki disina iwa serulda asam hana pau khangalak patawdana amromda Mizoram gi Kolosi district ki disina iwa serulda asam hana pau khangalak patawdana July 10 da burse pawbo lambi semjalake lambi semba aduna police jauna sanchilak Mizo tribe na uzaba mai barong kya mangta halamke madura thingnaba honaruba tribal misam chem Assam police na sasan phubagum phuraga tanthoraki aina maral sire thangnaba numit July 13 da hauba pokhai bagi makhol ani Mizoram ngamkhai ngakliba Sahaipui village amasong Burset village da leiba Mizoram police na takhi haire tawdogasi ka mari leina na Bairangti police station Mizoram da criminal case amalo kholle Assam police na dilambi semba da Mizoram gi nyoi kuntrarom laklaga apan bapi bida gi takthok bani lambi semli basi Assam manung da semjabani aire Myanmar gi Sagan region da nauna khut thongna bada miyoi kulhumdoi sire lanmi taraga mapan sibada yaure Myanmar gi Sagan region da nauna khut thongna bada Myanmar khunja chogatpa Myanmar junta chogatpa lanmi taraga mapan jauna miyoi kulhumdoi sigre sige basing marakta michamani militia member ani yaure Sagan region gi kale township da khut thongna khiba asina maram waraga misam lising ahum hena bayam thadolaka manak nakpa sing da sendu da lot nakre haire Myanmar junta ki lanmi sina kale taisip ki doi amadi asai se khungang da thiba humba chathaba aurakpada kale people's defense force ka khuthokna ke bane kale tain ki mile kunthra rom lap na leiba mafam asida khuthokna bagi matang da kale people's defense force ki wangang loi amana news agency amada pau pirakpada pung taruk hena khuthokna ba asida junta lengak sokot palanmi taraga mapan har pangam khre adu asiana chauna nanglaba lanmi sina motorcycle amada tin third place tagi lakiba misam lupa ani nomena kaptona har khre Siriba misam ani asi people's defense force ka mari leinaba misam ngaktane Myanmar lanmi ki maikadagi heavy weapons aduna people's defense force ta kapselake Malaysia ki maikadagi na rifle amadi masana sajaba rocket sinaduna khudhan ke Malaysia na drone sinaraga people's defense force ki lefam khangtolaga bomb kapselakpada Malaysia ki member ani leikidre khuthongna ba mafam dan nakna leiba village mari ki mioi am bas hafagada ba mafam da chena khre aduba chen khraba misam sing asina lanmi na khulda sangkhilaklaga mi amata thengna daba matam ahang ba jum sing bai thatoklamlaga thambiram lagadra haibagi mi pai ba phawi haire khul thatokna chen na khibada sahi jamlab hal khara covid patient khara hundoklam banatana nupi angang jauna khul mari dagi mi amata leitre haire lanmi gi mioi taraga mapan sikhiba asigi matong Myanmar lanmi offensive chathragani kibadagi misam sing khul thatoklaga chena khibane mamangda sagain gi thangnaba kani tainship ke khunjab kulhomdoi makut tungpundaraga Jungle da pusinduna hatu kibana kale kunja sing sumi bai ba phaunare makha tarakpa atopa pau amadana oja jauna government employee taraga mathoi lalhaubaga mari leinarambagi Jammu Kashmir da thabak lauthokre oja mari jauna employee taraga mathoi laiga ki thabak tagi lauthokibadu lalhaubasing mari leinabata tana na hakyabo lalhau lupsing da jauna da wakhalon chandok halambagi thabak thadat khibani aina Jammu and Kashmir administration phangdokle ND national oiba thong kya sathabagi mathakta thabak tagi lauthokraba government oja sing aduna makoi gi makhada leiba mairoi singbo lalhau lup sing da jauninga ba wakhalon sagalamke UP gi accident da nipan sire tarit chokle Uttar Pradesh ki Santal district da bus ani thongkaina bada yamdrabada myoi tarit siki ba loinana atopani pan chokle aina police officer amana ngasi phongdokre Santal gi superintendent of police Sakres Misra na phongdorak pamatungina Thaudogadu ngarang nubidang atheng bada Bahazoi police station ki manung chana leiba Laharban khun manakta Agra Chandausi highway da thokibane Manghai ki bus ani thongkaina badu da myoi tarit khudakta sibaga loinana atopa nipana soke Laikidaba singdu sahi taraga nipan tagi hompu pawagi manung da leiba singni aina phongdokladuna Esmin haike asokpa sing adu manhat nakpada leiba hospital amada pokatkre Bollywood actress Shilpa Shetty ki nupana natai chadaba film porn movies nambagi Mumbai crime branch ta fakre Bollywood actress Shilpa Shetty ki nupa Raj Kundra sahi nifu manga sura pamioi ase mingonda khadak tauba amasuk jubot chadaba cinema porn movies nambagi producer oidana mahakna maru oina sinduna porn movies nambada chenaba mioi oramduna Mumbai crime branch da February ki Lisingani kun mathoida faduna thijalaki ba adu mahak yamna maru oina porn movies nambada chenaba misak oramduna fare haina Mumbai police commissioner media news ta phungdokla khrek nasi Arwibida content sing asigi maru oiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biri pupunam bakpa thaka chari channel asina tumda kanarabadi
subscribe taubi dribasna subscribe taubi rang bolai na like and share taubi su kawi gutuk namak po amuk hanna thakasari